Leto 1943. Ruska stepa. Zamislite horizont koji ne gori od sunca, već od eksplozije. Na prostoru veličine pola Srbije sudarili su se dve najmoćnije vojne sile koje je svet ikada video. Skoro 3 miliona ljudi, preko 6.000 tenkova i nebo prekriveno sa 4.000 aviona. Ovo nije bila obična bitka, ovo je bila operacija Citadela. Hitler je ovdje uložio sve svoju čast, svoju vojsku i svoju bolesnu obsesiju za savršenim čeličnim zverima. Verovao je da će njegovi novi tenkovi, Tigar i Panter, prosto prešetati kroz ruske linije. Ali Stalin je spremio nešto što Nemci nisu mogli ni da sanjaju. Kilometre mina, rovova i milione tona ruskog čelika. Danas imamo duboko u rovove Kurska. Pričat ćemo o tome kako je jedan tenkovski as, Michael Wittmann, postao strah i trepet u svom Tigru. I zašto je sovjetski T-34 postao mašina koja je zapravo dobila rat. Spremite se, jer danas čelik gori, a istorija se piše krvlju. Nakon katastrofe kod Stalingrada, Adolf Hitler je postao opsunut jednom idejom. Jedan nemački tenk mora vrediti kao 10 ruskih. On nije želeo da samo vojsku, on je želeo čudovišta. Tako na scenu stupa Tigar 1, Panzer 6. Zamislite tu zver, 54 tone čelika, čelni oklop od 100 mm i legendarni top od 88 mm. Taj top je mogao da probije bilo koji saveznički tank sa razdaljom od 2 km. Nemci su se osjećali nepobedivo, ali postoji jedan problem. Tigar je bio preskup i prekomplikovan. Za vreme koje je Nemcima trebalo da naprave jedan Tigra, Sovjeti su izbacili 50 tenkova T-34. Hitler je toliko verovao u ove nove mašine, uključujući i nove Pantere, da je 3 puta odlagao ofanzivu Citadela. Njegovi generali poput Manštajna i Guderijana upozoravali su ga da gubimo vreme, Rusi se ukopavaju. Ali Hitler je bio neopokradljiv. Želeo je da svaka divizija ima svoje nove igračke. Dok su prvi Panteri stizali na front direktno iz fabrike, mnogi su se zapalili sami od sebe jer motori nisu bili testirani. Hitler je čekao savršenstvo, a dobio je mehaničku noćnu moru. U tom haosu čelika je jedno ime se odvijalo, Michael Wittmann. Čovjek koji je u svom Tigru sa brojem S-04 postao legenda. Iako ga mnogi znaju po kasnije masakru britanskih Cromwella tenkova u Normandiji. Wittmann je svoju surovu veštinu ispekao baš ovdje na Kursku. Wittmann nije bio samo vozač tenka, on je bio lovac. Sa svojim nišandžijom Walterom Wolm pretvorio je Tigra u snajper. Tokom bitke kod Kurska, Wittmann bi stao na uzvišenje i uništavao svoje sovjetske T-34 pre nego što bi oni uopšte ušli u domet paljbe. Jednom prilikom je za samo nekoliko minuta uništio čitavu kolonu od 12 sovjetskih tenkova. Ali slušajte ovo, unutrašnjost tog Tigra je bila pakao, temperatura preko 50 stepeni, barutni gasovi koji guše posadu i stalni strah od mina. Wittmann je preživeo Kursk, ali nije tamo video nešto što ga je prestravilo. Beskrajno more ruskih tenkova, koliko god ih on uništavao, uvijek bi se pojavilo još 10 novih. Nasuprot Wittmannu i njegovim skupim Tigrovima staje je T-34. Ruski vojnici su ga zvali otadžbina. Nije imao grijanje, nije imao udobno sedište, a optika mu je bila toliko loša da su komandiri često morali da vire kroz poklopac usred bitke.
Ali T-34 je imao nešto što Nemci nisu imali. Genijalnu jednostavnost. Njegov oklop je bio iskošen, što je značilo da su nemačke granate često prosto skliznule sa njega. Sovjetska taktika je bila surova, smrtni zagrljaj, pošto nisu mogli da probiju tigra sa 2 km, jurišali su punom brzinom direktno na njega. Cilj je bio prići na manje od 50 metara i pucati u bok ili zadnji deo. To je bila samoubilačka misija, ali Rusi su imali milione ljudi spremnih na to. 12. jul 1943. Mesto Prohorovka, ovo je bio trenutak kada je čovečanstvo prešlo granice ludila. Preko 800 tenkova sudarilo se na polju širine jedva par kilometara, vidljivost je bila nula, dim od zapaljenog ulja i prašine su napravili veštačku pomračenu sunce. Zamislite taj prizor, tenkovi su bukvalno sudarili metal o metal. Posada iskače iz zapaljenih vozila i nastavljaju borbu pištoljima, noževima i aševima, usred tenkovskog haosa. Wittmann i njegovi tigrovi su pucali dok im se cevi nisu usijale. Ali Rusi su samo nadirali, čak i kada bi tank bio uništen, posada drugog bi pregazila preko njega. Na kraju dana polje kod Prohorovke je izgledalo kao groblje činova. Nemci su taktički naneli više gubitaka, ali strateški njihova elita, oklopna sila je bila slomljena. Bitka kod Kurska je bila kraj mita o nepobedivosti Trećeg rajha. Hitlerova obsesija savršenim tenkom se ispostavila kao njegova najveća zamka. Izgubio je rat jer je kvalitet dok je Stalin jurišao kvantitetom. Wittmann je preživeo Kursk da bi se kasnije uništavao Cromwell tenkove u Normandiji. Ali je i sam na kraju stradao u svom tigru. To nam govori jednu stvar. Mašine, ma koliko moćne bile, ne mogu pobediti logistiku i srce narodu koji brani svoju zemlju. Šta vi mislite? Da li je Michael Wittmann bio najveći as ili samo proizvod propagande koji je vama omiljeni tank iz ovog perioda, moćni tigar ili neuništivi T-34? Pišite mi u komentarima. Čitam sve. Lupite like ako želite da vidite video o Wittmannovom okršaju u Normandiji. Platite se na kanal, vidimo se u sljedećem paklu istorije.